Nabasuhuje cyane abahanze amaso MUNAMBEHO TV isoko y'ubugingo. Aha ni muri Kigali rero muri festival ko tugiye kubibakurikiranyiriza ndetse mugiye kubibona kuko twabukereye natwe uyu munsi nka MUNAMBEHO TV twerekwe uko bimeze byiteruwe n'abakinnyi ba filimi ndetse n'abasitari batandukanye. Nk'uko mubona rero hari Miss Nyambo yaje yabukereye uyu munsi yambaye nk'umwamikazi ndetse n'abandi basitari tugiye kugenda tubereka kuri MUNAMBEHO TV. Uyu mugabo muramuzi muri filimi cyane, yagiye akora ibintu bimeze nk'igitangaza, muramubona ku Sava dusanzwe tumenyere muri sinema nyarwanda. Nk'uko mugenda mubibona rero hari abantu benshi uyu munsi bitabiriye Kigali festival muri Mashaliki festival. Aba bahungu bacu rero nabo buri kantu buri nguni murabona ko uyu munsi ndetse na Kibonge nabo babukereye baje kutwereka ibirori ndetse no kudusubiza. Muramubona umusaza Papa Sava, Papa Sava nawe ati nanjye umunsi sintangwa, ndetse na Dr. Nsabi. Dr. Nsabi muramubona n'umukobwa mwiza cyane ukizongereza uko bagenda bashinjagiranye isitore. Uyu munsi rero nabo baje kutwereka ibirori. Bamenya benshi muramuzi muri sinema nyarwanda. Uyu munsi yahabaye ndetse na Kiraman, abantu barimo bavuga bati kira wacu uko mugenda mubyumva mu majwi ari hejuru cyane. Hagiye rero hagaragara abasitari batandukanye bari kugenda baza binjira kuri serukiramuco ryacu uyu munsi cyangwa se festival muri Kigali. Hari abakinnyi rero batandukanye benshi ba filimi nyarwanda, abantu benshi bagaragara muri sinema nyarwanda turi bugende tubereka kuri MUNAMBEHO TV. Muramubona intare y'ingore nawe yagiye agacishaho mu bihe byashize ndetse n'abagikomeje kubaka izina. Mashaliki rero festival nk'uko mubizi basanzwe batanga ibihembo. Ubu hari n'abari buze kugenda batahanye ibihembo byabo by'uko bagiye bitwara neza bakina filime zikamenyekana ndetse zigakundwa zikagira icyo zifasha abanyarwanda n'abatuye isi muri rusange. Uyu munsi rero natwe nka MUNAMBEHO TV twateyemo amakoti, abakameramani bacu babukereye kugira ngo tubereke ibirori muri Kigali. Iyi festival rero musanzwe muzi ko muri Kigali hasanzwe habera ibirori bitandukanye. Uyu munsi akaba ari naho nayo yabereye, aho turi kumwe n'abasitari batandukanye bo kugenda babona ko babukereye bambaye neza bose, ndetse n'abantu bari aha ngaha bose bagaragara neza babukereye ndetse baje kugira ngo banezerwe basuke banarebe uko abasitari bacu bagiye bakora, bagende bareba n'abahabwa ibihembo nabo bamwe muri bo barebe n'uko bashobora kwinjira muri sinema nyarwanda kugira ngo ibintu bizarusheho kugenda neza mu minsi iri imbere. Sinema nyarwanda irusheho kugenda itera imbere. Murakoze cyane, mukomeze mukurikirane rero uko ibirori byose byagenze. MUNAMBEHO TV, kisima ya maji ya uzima. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. MUNAMBEHO TV, liziba bomo ilibela. MUNAMBEHO TV, insolo y'obulamu. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. Tukomeza kwakira cyane n'ibindi ndetse abashiranye hano ndabizi nkahangari Kanimba na Soleil. Yego muri Bamenya ajya mubangikanya na benshi, ariko uwakunda bya nyabyo n'uwo nguwo Soleil. Tukomeza kubakira n'amashyi menshi cyane, two of the most popular actors in Rwandan cinema. They play as husband and wife in a very popular TV series. Umuzi akina ari Paul ahanganye na Ngenzi. One of the best lead actors we have in Rwanda, also a director, Mr. Willy Dagiro.
cyane murabazi murakunda badufasha gutunganya kumenya n'abana izi Nyambo kandi n'umuhanga cyane yitwa Miki. Abakunzi tugakomeza ariko tubakira n'amashimwe cyane yego muri Bamenya ajya mubandikanya na benshi ariko uwakunda bya nyabyo n'uwo nguwo Soleil. Dukomeza kubakira n'amashimwe cyane two of the most popular actors in Rwandan cinema. They play as husband and wife in a very popular TV series. Umuzi akina ni Paul ahanganye na Ngenzi. One of the best lead actors we have in Rwanda, also a director, Mr. Willie Nyambo. murabazi murakunda badufasha gutunganya kumenya n'abana izi Nyambo kandi n'umuhanga cyane yitwa Miki. Abakunzi tugakomeza ariko tubakira n'amashimwe cyane Jean-Paul Teta Jean-Paul Bamenya Shafi muri umugabo cyane. Kumva simbuka
Big round of applause. Get in the mama coffee. Get in the mama coffee. Tunakomeza kuachana neza imemeshi aliko tunamuuzi na director wa filme Ishucho ya Papa. Lekakandi tuachile director Ibrahim watunganyije filme nyinshi dukunda cyane. Wowe turakunda amashira yari hano. Amashira yari hano. Tukomeza kuachana cyane ni hayo ndetse na Ndipati. Papa Inuka. Tuko wote.
You know, it takes a lot of work to pull all of this together, so we appreciate your efforts and leadership as the festival director. Thank you again, Professor Martin. Here is to the next decade of storytelling, to the filmmakers who dare to dream, and to the audiences that make those dreams. Ni Rwiza, Rwanda ni Africa ni ezo, naratoze kutwakira. That initiated the filmmaking in Rwanda. I can say maybe the first filmmaker and one produced the first content in Rwanda. So he's not a competition, it's just something to appreciate and recognize him. Then the competition will be next. He is also the godfather of the festival this year. So if I do this, allow me to call Mr. George Kamadani. Bienvenue. Approchez. Amashimwe kuri Mr. George Kamadani. Ntawe bahangana, ntawe barushanwa iki gikombe n'ishimwe ry'umurimo akomeje gukora ateza imbere filime nyafurika. Ntawe barushanwa nawe n'ishimwe rya Mr. George Kamadani. Rwanda kandi umunyagitarama atuye Ishyogwe. D'accord, vous dites France. Je vais vous parler quand même en français parce que mon Nyambo, vous allez rigoler constamment et vous n'allez pas m'écouter. Je suis mixé. Je suis métis et je ne suis pas Muzungu-Nusu. Quelquefois, on dit que tu es demi. Alors je demande toujours demi comme ça ou demi comme ça. Il n'y a pas de demi. Je suis 100% le produit de ma mère rwandaise. Congratulations, Taylor. Congratulations. Up next is the best up. MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo. Kaze kuri MUNAMBEHO TV, isoko y'ubugingo.